Ya. Ia le tua nei Tilaulelei aso whaftai le rofa ma le anga leo le tua. Ia o le tātou taupa au sili langi. Ia i lona alofa whaasosoa ia te oe ma o mai tātou umalava. Ua tātou auria i fo ia le nei stofi a ne aso lulu ia evi ia ile li. Whaftai le tua. Ia ua whaifoi on tātou toe fisira whai. Ia i le tātou porkalame masani o le whaungangana o le MALO ISARAELU. Talofa mau whalofa tuai porkalame ia te oe. Ia i le nei au uli. Ia i le alofa o le lii. Ua mwhai e on taitai mai lo soifua mo le tātou wola. Ia o tātou toe mafutai. Porkalame no na tolsu fuma fitu nei. Ia o le whaungangana o le MALO ISARAELU. Ia evi ia i le tua. Ia i le tusi lea o le tātou o ia istaimi. O le mua no fo 𝗚𝗏𝗏𝗏 tau koe loso matasi alon fai mua fai koe valu. Ai le ia mataina le tātou porkalame ia mo ini mai o fonga wha mole ia puno mai lo wao ala taitaina i tātou se talo. Le ali ie ro mātou batua o le tua sili ese lava lau fio. Oe o le sapena painea o e fo o le mata isau o mea uma oto male ata mai malava. Miso siri ese mare mana malu mare matau tia o lau fio. Wa oe o le tua o le amatanga o le ngata anga o le alifa oe male o meka o le mua male muli. Oe o le tua na e faia mea uma le amatanga i le foanga e meise fo o le tangata o le wai tangata o le paleli o ngā nuenga fai. E iai le tupuanga o le tangata, ma le ngafa o le tangata, ia ma le wha solo mai o le tangata se ia o mai o mātou tangata. Mātou te vi i ai oe wha wawau, mātou wha whatai atu oe. Ia i le nei lava i tu waso, mwhai fo i o na toi wha taunuina, ma le manuia le porkalame, o le whaungangana o le MALO ISARAELU, o le tu la au mai, o le wha penao na wha manatu mai, ia ma fa iloa ma fa pula chili mai pea ia le MALO lea oe lau fio le tua lau no o ISARAELU ia ma le so tanga mo o na yo mātou tangata Samoa ia e meise ia o lau upu lea ma lau whaolatanga e wala ia Yesu whaftai tele lava tamavi ia e whaavau nisio porkalame a matai nai le nei aso ia vi ia oe whaavau whaftai ia au na ngā rue aftai fo i lau whamanuianga i le ala leo nei. E meise fo i o lau auna ia freti ma whatua ia tise ma le nofo alo e meise o le pai o le kālesia le lofu tū noa. Aftai fo i le pure anga o le mātou ala leo o auna ia Pastor Mike ma le whatua ia Sarah ma le nofo alo. Meise fo i o le ala leo nei vi ia o e whaamavau. Tai o auna mai la tau o e ngā solo mai le tua, mai se foi o so se porkalame, ia e whapena le ia o na macho so ani ai, i le whaalau teleina, le whiau le Tilaulelei o le MALO Yesu, e vi ai o e whaavau, whaftai tele lava, o macho wa inga o le kale sia foi, o wo ma au mea mama e mai pele, o e oro whapena o na tatalo ma tapu ai mai, ia wan macho le whaiva, au macho iai whiau matofi matiute, wa e whiliwhilia me walawina ai macho, whamanuia mai lau fio tama, whamanuia mai oele li ie, whamanuia iau tangata, whamanuia iau au auna, o mea lofa matofinga e lima, i lau e kālesia o apostolo perfecta o whaivangaria, iau whaiwhiau po leo mamoe, ia me se foi o faia o ngotu spaia whamanuia o misionare, whamanuia le li e pese, fatu pese, malangi pese, mataina pese, whamanuia lau whaasala lau, whamanuia e tālai, whamanuia le li e fola lau a fionga e meise o e ngāru lue, so tanga ai le li o mātou tangata, a wāro mātou tau au so, nau whiau mo nau ngāru enga, ia e vi ai o e whaavau tai lau whamanuianga, tai lau upu, tai fo de whaunga, tusia i le upu, e meise whaalinga o lau upu,
ia la mātou sau ne whai tau, le ase whi au, o le whaungangana le li i o le malo lea, mori atu ai le savali, a meise, le upo le ola, whapena le tua, ia ona toi whangu ai o mātou tangata whale nganga, ia mata tu lava ia te au, ia ma le ofisa nei, le li i mai mātou nei, ia se ia o atu lava i se o le a whafonga mwhanongolongo, ngata nei taimi a meise foi o se taimi i luma, whanongolongo ai lau whanau, whamuia lau nuo Israelu, ia tama whanau sa mō ngaru lue ai, missionary Ereline, ngā solonga meise foi o lau so ia Vincini, ia manisi o tama whanau la tonu o sa mō lau tono lau nuo, tama whanau le Pasifika ma le laulangi, alo whangia lau nuo, tama i elo file mu, i elo wanga le lei, whamanatu i pea i na laulangi ne tua mai mātou, e le pepelo lau folfolanga, e le pepelo lau upu, o e lava na e tōwhia lau nuo o Israelu e whai mau nuo i laulangi nei, whamanuia i mātou uma, manuia mai le li e, o mātou tangata, so se Samoa, ni laulangi marikolope, ia lau whamanuianga, whamanuia whamoimoe ngau ainga, nuo mai kales ia whapotonga, taita mavi ia o e whawavau, amene, ia vi ia le li nei, tulao le aso, ia malo lava peo no fiatu, malo le folau i langi malo fo i le whatoatoa ma le whaparepale, ai mese fo i o lau whaingaru enga pa ia le tua, a whiatu porkalame ma whawheilo ai atu, so se au na lava le tua o lo mata ma mai, ia ai mese fo i o tau whale tua la le lei, ia vi ia le li fa ta lofa lava ia te oe e nisi ia la tau te sila fia lo le tangata e foi nisi ia la tau te le sila fia ia ai vi ia le li i tasi le swafa po le ngoa ta tau te ainga ai ma ta tau masani ai ona ngā paunga o le toto e mwhai ei on ta tau so tanga o le toto Yesu ke wiso o le toto le ola toto le mano longa o le toto le sao le tonga ma le toto le whaamanga longa o le toto le leinga, tātou te lelei ai, tātou masani ai, e vi ai le li, i whaftai tele lava, i nisi foi o le lo te talo mai, ia tātou wala leo nei, o le Global Kingdom TV, ia sunga e Pastor Mike Marwhatoa ia Sarah, ia mise foi, ia o le tātou ofisa utu nei, ma ngele, ia vi ia le atua i le nei, ai tu lao le aso, ai, o le nganga whawhitai fo i le tua, ia o le nofo taro mai a ainga, e wō mai masani, ia vi ia ile li i le nei tai au fōu, aleluia, i ia le tua, ia i mea malawa wei sau lia mawhaia mo oe, ma o mai tātou uma. A o le tātou pulkalambe i le nei aso, ia wale lava mai fo i le tina le ainga, ia ono nisi fo i o tōtuangia o lo whengai maia, ia evi ia le li, o le whaungangana o le malo Israelu, pe ona whaiatu o le tusi ngā wailunga o le tātou screen, ia o le moana whai ngā tupu e luas whuman tasi ve moe whai poe walu. O lo yesi whai au tā ua i mo i tātou, e whamanato tuai le whaungangana ia te oe, ma o mai tātou umalava o le tala o le mtaupu le luso martasi o le momono whai ngā tupu. Whapena na whaitawina o nona utala. O le whaitawina o Israelu e tāvita, ma le mālaia na o mai ai. O le whaitawina o le nu o Israelu e tāvita, ia ma le mālaia na o mai ai. O le lala ua matātua i le vaiaso le nei, i le whaiupure mua e o le whaipoe valu. Awa o le tusi lea e pe fōlinga mai e tolus fulo no whaiupu. Mai le whai mua e o le whaiupu e tolus fulu pe ama le tolu ni vaenga te tele o lo iai. A le lau tango e a mata atu i le vaiaso le nei le vaenga mua. I ona tato a aulia atu ma le manuia le vaiaso fau. Tato toi whailoa i whape nei. Ia ona tātou wawaile le vaenga e lua i tutonu rawa na mata upu lea. Ia a mau atu ai masitai me whai le vaenga e tolu le lei ale ai. Ia ona toi tui natu lea le vaenga e tolu mo le vaiaso
I ona tua atu. O le vaenga mua lea, leo fai mai, o le fai tauina o le nu o Israelu e 𝚟𝚑𝚎𝚘. Fai mai le o le fai mua, le momono fai ngā tupu, luas martas fai mua, wa tula'i mai sa tani a Israelu, wa ia whaoso ia 𝚟𝚑𝚎, ia fai tauina Israelu. Fai mai whabalangi, Satan rose up against Israel and caused David to take a census of the people of Israel. Tu la'i mai sa tani a Israelu. Wa ia whaoso ia 𝚟𝚑𝚎, wa fai tauina, ia fai tauina le nu o Israelu. O le whaungangana o le MALO Israelu nei tai au, ai a mata le fai mua fai mai wa tu la'i mai sa tani a Israelu. May Satan rose up against Israel. Fai mai urare me wa tu la'i mai ai sa tani a Israelu. Tu la'i mai a Israelu ai oso loa sa kangi wa alu ia le tupu o 𝚟𝚑𝚎. Wa ia whaoso i le tupu o 𝚟𝚑𝚎 and caused David. Inga ia fai tauina le nu o Israelu, pe fai tauina Israelu, to take a census of the people of Israel. Tiritilo ia I langa a whaasolo fai tau fai upo e walu. Ia mga koulola I o le vaenga lela, na utara noa tuai. Lela na kango fai tau atu mua. Ia ngo kangola ia e tau tatou wo fai upu, verse by verse. Ise awa o ngai ngā mo I tatou. Fai mai fai pai lua. Ona fai atu leo 𝚟𝚑𝚎 ia Ioapo mali I o le nuu. Ina o ia, ina fai tau o Israelu, e a fua mai perosepa e o atu I tanu. Ma au mai a tia o le fai tau au fai. Ina ia o wi loa ai. Ia o wi loa ai. Fai mai disfi, ina ia o wi loa ai, mark that down. Mai tau mai vangana, fai upo e tolu. O fai mai o apo, ia wha popo ina I ova I lona nuu. Tusa mai la tau, ia tai 𝚟𝚑𝚎𝚘. Lo wali I le tupu, e leo au na ea I la tau a lo wali. Se ale mea wa fina ngalo ai lo wali le nei mea. Se ale mea ia vea ai o ia, ma me nofo sala ai Israel. E boi wha, au atu whaia ina Ioapo I le whetalainga le tupu. O na alu atu leo Ioapo, wa whaarua I solo I Israel uma. Ona toe fo I mai ai lea I Jerusalema. Whai boi lima. Wa watua Ioapo le whaitau au whai o tangata ia 𝚟𝚑𝚎. O Israel uma, e afe o afe, ma le se lau afe, o tangata e whai pelu. O Israel uma foi ngā, e afe o afe, ma le se lau o afe, o tangata e whai pelu. Tangata e whai pelu, mai tau le vaenga na. O yuta fo I e wha se lau o afe, ma afe fitu, o tangata e whai pelu. E poe ono, a wale e whaitauina whaatasi mai la tau o Salevi, ma Peniamina, po Peniamina, a wawa ino sia Ioapo, le polo a inga le tupu. Whai poe fitu, wale anga le nei mea I le sila whanga le atua, ona whasia I lea e ia o Israelu. Whai poe walu, na whai atu leo 𝚟𝚑𝚎 I le atua, wa o wanga sala tele, ina wa o whai o le nei mea, au le nei o te ai o yatu yatu oe, ia wha mangaro ina le anga sala lau au auna, a wā o wha valea lava, tulo. Ai wha fonga mai whaitawina o tuspa ia, tāpu e lusu maritasi o mua no whai ngā tupu, o non whai mua o whai upo e valu, a mau whai sau taimi ia wanoa, ia pe o e wanoa fo nei taimi anga kangone koe kilo angi mwhai tau, ia le tatou tusi whai tau. O le me mua ngā, e mua whai mai watu lai mai sa tani a Israelu,
ai fa fonga mai fa ka winga o fa perchani fa mai Satan rose up against Israel. Nang winga fa mai o na watu la mai Satani pe e folinga tu la ya sakangi e ke ya Israelu. Ya ka ko fo ya la mele tupu nge taimingi. Wa ma ngai ale wa fionga tatu tua fa fitai fo i nga wenga le nga pa ia male ya banor fa tu o Tilaulelei tu tatu porkalame ai fa solo maya ai nga lue maya le mana o le tua me foi le fa fitai ma tu fa MALO ya to e ono ro lava papale ma lo lava on sai e te mai mo ma mata i tatu porkalame e maya le so nga fua 𝚟𝚑𝚎 po le sto na i foi ma le sa e MALO fa fitai ya to e le ngata foi le o talo o lo tato ye fa tasi lava i le ngai oi ale nganga pa i o le tua pe on fai mai tusi ale apostolo Paulo le kalise Roma e fa ngana lu e fa tasi le tua me uma mo le o e alo lo fa atu ya teia o ela ma u tanga e lo fai le tua la ngole lo fo u le tua ma to e nga solo mai ma to o mai e fa ngale va no wa mai le tua e fa matala tuai ma so soania tuai ya te tato uma lava ele fa penga o ko o ma ko foi ya tato nga lu fa tasi nga lu nga o e fa tino ele wo lo foi le tua o lo kango ki yange lo Kirifi pe ki yange lo po le lava whatever le YouTube nga ye lunga ka ko Facebook nga ye lunga kango ki yange yang e fa tino na lo foi le tua la fa ya fe awa la fa tanga o e te fa no longo nanga foi o 𝚟𝚑𝚎 i le tusi le alfa ringa mo fe potol o amu ia le faitau ma le fa longo ma le tausi upo nei valoanga wa wala talata no po ko rula ka ngaka fa mangu ia le tua amu ia le faitau de o faitau ya a faitau foi oe o amu ia nga fe me ke mangu ia lua mangu ia tanga te fa longo pe fa longo le upo le tua a ka kala o taimi ngai era ngo ya lo leo o a furiska ka mangu ia le fa longo ya kia ulava o e farish tanga te mangu ia le fa longo i le wator tatu wala leo por kalame mai sale upo le tua ia nga kusa le leo ka mangu ia o ka o fai pe ala ngo fa tu o le fai a o lo uska i sa o fai aku a o le fai o lo ustai mo le fa longo lu ko la ia ka ko uska i lo ka ko le fai le upo le tua nena ka ko foi la i tu ka ko kusi fa mai o sa kangi manga au ma le fili ma mea le anga uma e i mea le langi ma mea tangata ma whanau le atua o mea lai ka mwhai ai o mea le e tusa ma le finangano le atua but Satan always go against God's people ma mea tau le atua and the will of God nga kau kei loa le tala anga o le mafu anga ngā rei o ngā tongi mai lalo malafo mai lalo e le tua sa kangi lea au fai o ia ma kasi o angiru siria le tua fai mai o sa ingoa ia Lucifero ai fai mai inga ua tongi mai Lucifer he was a leader of the worship o ia o le tai vi inga fai vi inga i le tua pe tai inga o kamwha mo alunga longa loko wa kau fia vaku le vi inga ia te ia o se ai lumo le tua kau fai lo e fa se langa vaenga lea langa foi e koru angiru sili o le MALO le tua o le angelo Mikaele o le angelo Gabrielu ma le angelo e ngoia ya Lucifer po Lucifero lea alafo mai le tua i lalo me 𝚟𝚎 ai sauma mai tasi o vai toru angelo le lo fai mate muni kai mingei le o fai manganga le nganga ki apolo ke mongi ale oti le si o pelenga ma pele ya inga ale fai me ngo vai ai le o ai le o ulu ya ai o ai le a fai o fa fonga mai sa mo ma so sa mo la ve la langi a joni ke fai aku ele ai mas tu low lava swafa ta o a inga langa le wa pei wa kali kungu ye ka ko ka sa mo i ngai suafa yo ngai a inga ia a ele ai tangata fa penga ele ngi a iku fa penga no
pe iai se fai mai le ai pasta fa mole wa fa maungia au kala ia ko ngei mai ai ku ngo walu ave sa mo ia sola ma makangaka o mga ulu ai o fa longo ia leo ma ele o ingoanga o itu le ai se iku sa mo pa fa pe nga de ka ke lon mar malam mai de tala le tus pa ia o anganga le anga ia o anganga sa ka ngi ma fa melo la ia o sau o sui rolong ne ngoya sa kan yo le li o ngila lo langi ni o ngila lo langi tulo fai dango fai lo ya oe o lo o nga lue pele mele anga tare le tus pa ia o lo nga lue pele mele anga le pongsa le meche fai lo ya oe o le cha mo fai lava sa kan ye su engianga changacha yenkingo nanga ele o kia polo ma le nganga is a spirit benanga denga fe mai apostolo paulo ka ko kile o kau makangaka ni ka kile o kau machangacha ngai fa sanga me changacha ya o fa sanga aku ai ia ka ko uma ika ku inga ya ai wa ya ku lenga ai no feeling mar kia polo lai nei le fa ngai le feeling changacha ale malo kam fa ngacha vicha nga ia ke le ngu o le tua o le aula tau longo o ngana le malo Israelu mo o ma o le nei aso ole filia manga au e ke ngu ele ngu o le tua e ke kangaka o le tua o ngana wenga o mere kasi nga le fili le fai ate o ma o mai tato uma lava ai mase lava au fai pe lau e pe yo ya ole so fusua ngi aso ia mana o fai fusua pe o fai o fusua le au pe lau ele ma au wa o po le tua ma la unga fa ya o ma po le tua ma le vala winga le tua le au fa sala lau o le au pe pese o le fai musika ka mua ele after ye yor ki apolo la foi o la ka fa yo inga fai me nga ya le inga va ai como kali se turo nga de bo ye o calor fe mo mua nga de ke fa ko ko against dar ke mongi mar ki apolo sa kangi manga au i changacha o le tua la fai pese la ai loa se fai pese fa pe ngam stanga cha pese ka pese i totono lo ko kalesia ko ia ngisi kalesia main nine churches or but I'm talking about our kaka faula inga kaka pese me usuia o langa ma ai loa mas kaka pese le ula ma lai pia lai fai nga ia nga lai after ye ki apolo aso ma pese la kuyo ale matala ina ya chai ma au na le tua au I ka kau fa sanga kau mai filia chacho e ke mai filia ka ko ar ma ka fa yo fo ya ka ko ke le mo moi ai ka ko ke le vai ai ka ko ke le para ai ka ko ke le fa ya inga ai ka ko ke le solo muri ai ka ko ke ku foi chacho le upo le tua ma le malosi mai le mana o le nganga pa io le tua le fa unga o mea umalava a maka mai ala pe pese ki a kongo wa o fe amasa leaders or whatever o fai au pastors sina pastors associate pastors fa solo mai lalo ka ko umalava o foi atu oi kusa pele so ko filotu pe ke mafukanga ka mafukanga kinga ke ufarisa pe le ai lava so kofi ku ko mukuka ministry ka mai ki pole ala maf o members tauanga na fai tato tutu la au tu ai fa malose ko I fa ngana le malo Israelu ile nge yaso ku malose ke le fi yo foi ke uia fa pe o ano le fi me no fi fe oh no ai ke ufa pe ya wanga tu ya tama matu tu lo wa e fa nga le tu lo ar kala le bo sina aole o fa nga lo la to po lo mo fa ta ya tu ya o nga cha maole o tala le ya Yesu ele fa ngo feel la tu timi ni ne ka wasanga mai ole amatanga o fa o tanga le tu mo ka ko ele fa ya kula la kala fa pe ai le fa tu lo tala ni timi o ngo o fa au yese fa au vo le fa pe fa malo nga kofi fa au fa man ma ngai o suki ma un pela we no ko fa manga ko ya o ke o fa pe mai le ai ngar ka no ko fa ngana ma lo le Israelu mo I chacho o ka fa yo ya o fai o le kure malosi nanga o ke lo ke mai ar fili ya
ia o kau fo i hango kumano si ke fili ya musau i o tu la i mai sa tani a Israel fe mua wa ia fa oso ya 𝚟𝚑𝚎𝚘 and he caused David dan men fai to take the census of Israel inga ia fai tawina le nu o Israel ka ko fa so solo la wala mo fai tawa tortusi le wo share ku ia to ere nei tu la le so nga fa pelo se tala ele anga fai tawina le nu census na nga leta o mai tono tu spaia le menor o le tu singa ingo por fai tau o le nu e tu sia nu mena nga lua census nga ia o le amatanga o kusia ngu mena ia marfai unga kusia ngu mena inga wo fai mai le to ya mo se fai kau le ngu ele anga la fai tau ele anga fai tau inga ngu ele anga na nga o le counting or census is good pare kau ke vava ai por are me wa mafu ai are o sausa kan fa o soso mena vai der fai pelua ona fai atu le o 𝚟𝚑𝚎𝚘 ia yo apo mali o le nu ina o ia ina fai tau o Israelu e a fua i perisepa e o atu i tanu ma au mai a jau le fai tau au fai ia o wiloa wa ma fua mai o nga ele o se manacho 𝚟𝚑𝚎𝚘 mangingo fai mua ma fua mai ele o se fetalenga nga mai ele tua e ui mai anga perfecta po tangata o le tua tangata va ai nga le ye kongon ka bulen me tau tangata va ai maybe not today but next week but e fai mai ufa o se sa kangi 𝚟𝚑𝚎 inga ye fai tau wina Israelu le nga sau fai puelua fai mai ona fai atu le 𝚟𝚑𝚎 ia yo apo mali i o le nu e fai ko ya inga o ia ina fai tau o Israelu e a fu i persepa o itanu a maka mai ralo persepa pigo lalo nga ia kuilu fai tau a ko argu vai le fai mai na i o le vai nga mo fai puelua ma au mai a tau fai tau au fai ina ia o wiloa as I said, census or counting is not bad, it's good, but the motive o le motive po le nganga po le loto po le mafau e fai ai po le manato e fai ai ale mangingo al fai mua o fai o ngole ngaruenga ki apolo sakang fai mai fai botolu o fai mai o apo ia fa popoina i ova i lona nuu e tusa mai latou ia tai 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚢 lo wali ia le tupu na ele o au na ea i latou uma a lo wali se ale mea o fina ngalo ai lo wali i le nei mea se ale mea a vea ai o ia ma mea nofo sala Israel vai i mangai o le whakangana o le MALO Israelu e tūtula au atu tatu por kalame e toe i le nei au auli ia po le nei foi wa laua matang solo atu i nei New Zealand i le afiafi o lea ua foi e fōringa mai i o le tangata i longa o le tupu i longa o Israelu a ua le mataala foi 𝚟𝚑𝚎𝚘 ia i longa tūlanga whātaitai e ira le langona whapenei e mawhai o ngā au mai eise au o ngā moi tātou me as a leader e le perfect ala leadership i kei mi umalava and you if you are watching and if you are listening and you are a leader e kei loa le lei e ke mau ki ngoa le lei e le perfect foi lau e kai ka inga le o whare tong 𝚟𝚑𝚎 le woso mai i pe e fōringa mai o yo apo le woso mai ai i ia fina ngalo le atua lango yo por ka usonga o kamare o ka vika ar tai au Israelu ne ana mangi ngor fai upo elua i o vaka vika yo fai tau le ngu nge yo mai ia lo ai sau fai upo e tolu fai mai mo fai atu yo po ia fa popo ina yo vale atua i lona nu o Israelu e tusa mai la tou ia tai 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚢 mai lo le konguna por Facebook ai tolu lo wali ia le tupu ele o na ea i la tou uma nei
mai se ale mea ua fina ngalo ai lo wali I le nei mea fa fonga na vai nga muli lava fai po tolu se ale mea ya ve ai o ia ma mea nofo sala ai Israel ai dawa peo dawa ilo ko kai au wa pe fa a ua tu fa ya ina yo apo I le fetalai nga le tupu na le watu leo yo apo ua fealu wa I solo Israel uma ona toi fo'i mai ai leo I Yerusalema nongo winga e fo'linga mai le melea fa mai ua tu fa ya ina fe bunga e fa a le lo kamo fa ka wa kule ile e fa but the king insisted that they take the census. So Joab traveled throughout all Israel to count the people. Then he returned to Jerusalem. Fa mai wa pesa foringa mai sa fi na watu le tai au le por changa cho yoapo. Ilo na li il tupu. Ai fa mantara tu spaia. Wai wanga ma lor fetalinga por le sauanga tupu. O ngaro le o apo a macha mai lalo walu fa cha milo ko fo I mai lo le Yerusalem. Na, ia foi bunga e fa, foi po lima. Mai wa vatua e o apo foi tau au fa e o tangata ia 𝚟𝚑𝚎𝚘. O ISARAELU uma. E afe o afe mariselau o afe. O tangata e fai pelu. O yuta fo e fa se la o afe ma afe fitus. O tangata e fai pelu. Ai tato e fo I lai lunga I le vaianga ai sa wai I le mele fai mai ai ia o wiloa fai upo e lua ma fu angana nanga fai ai le fatonunga 𝚟𝚑𝚎𝚘 ai pe ono fai atu e le anga fai tau o tangata o le nuu e le anga le fai o mea uma lava e tusa ma le finangalo le atua pe tai wa fai le mele 𝚟𝚑𝚎 e le tusa ma le finangalo le atua le wa fia I loa le tupu a umang fai kau le ngu o ngako o mai le ka o mei kiau fai kau o fa I o le nu inga ia o wiloa a ere se me fa pea te mnao e fa I loa ia te oe fa manatu atu ia te oe le FAUGAGANA o le malo ISARAELU le 𝚘𝚙𝚎 e iai mea e fa I loa mai e le atua ia te oe mau e iai foi mea e le fa I loa ina mai e le atua ia te oe mau me mo le meu se 𝚟𝚑𝚎𝚘 I le fai tau atu spaia o ngai se le mele wa nga ia ia longa ma fau wa fa se ina I le fili wa fa se ina I le fili wa fa so ina e sa kangi fa pe nga se o nga mo o ma o mai tato uma lava a ka ko foi ngi se mea se ka ko ma fau ma fu mai se o se ma fu anga ka ko foi ai ka ko lolo la ia fa so longa mai fa ngai mai fa po valo mai loa mo se o uma fai tau vai o fai tau e ka o mai tangata e ka o mai o tangata e fai pelu tau mai na tangata e fai pelu o tangata tau tangata tau iai la le me tupu I le o fa mtala te le mai tu spa ia fai o fa mtala tu e te oi wa o tangata o 𝚟𝚑𝚎𝚘 nga ke sira fia o tangata tau o tangata sa tai au foi sa tangata tau a le o fai matupu o le no ISARAELU pe ngo fai atu na ke fa maungia ke mingei la ko ma fo fa wa ka ke e fili e ka wa ale o fia I lo 𝚟𝚑𝚎𝚘 e mai ka ngaka ai ka mo e fa li liure mene fe me o se lau o afe ma le o le fe me o afe o se lau ma le se lau e afe no winga o le 1.5 million pe ka mo ko kilo nginga Nanga se lau afe se lau o milionga fa popo I ma se lau afe le o milionga se lau afe pa popolo ia ima tangata o yuta le ia I fa me fa se lau o afe ma afe fitus full o fa se lau fitus full afe nanga winga la e 1.57 million ele o kalongo ni 100,000 me pa ka ma faile the calculation o me so 1.570 pe 1.57 million ka ka fai pelu ka ka e ia la me 𝚟𝚑𝚎 e ke loa leska ngaka e loa to tele fa maulunga lo loto e loa la fa maulunga lo loto ar me nga manga o saka I fa ka vika
fai kau le ngu fai kau ai lo le ngu wa ko me le fai kau mai a me nga ko nga kai fai pelu ai vai la lo ko ya 1.57 million those who had sword in their hand. It's talking about war. Mena le na also yo mga ko pura fa mo runga nga kau ke lo is fai unga so mai la no inga wo fo i mai o po mar fai kau dia fai po ono a wale fai tau wina fa tasi mai la to o levi ma penia mina a wa wo ino sia yo apo le polo inga tupu no e mo de fai tau mo se foi ka kiro ye a repe foringa mai ir kiro wo re fai kau nga ma sa na usare vi ma na penia mina da o fa ko wo re fai kau o ma kero ka a wa yo fai kau mai nga ka fai pe na isia le fe mai a wa wo ino sia yo apo polo inga tupu e bunga yo bueno. But Joab did not include the tribes of Levi and Benjamin in the census because he was distressed at what the king had made him do. Never. But there's a reason why. I include my manusar vima na Benjamin. Waka o kyo or census nga o kangaka fight peru kaka kaulo ya sei fai de mene fa se inga ile manatso chavicha mai do fai po fitu mo mono fai nga chupa do tasi fai po fitu fa fonga wale anga le nei mea ile sira fanga le tua ona fasia ile e ia o Israel ele o yaise ke ele o yaise vala vai fai po ono mar fai po fitu I to tono to singa ai la to en to sia ia no foi nga tupu ele o ia a ke le yo le vanga I kongu nga le vane nga le wo mo fai cha wo fai le fai cha wina ia da usale vi ma da sa penia mina ba ko ya cha vicha ia me ro ku pu konga fai melo le cha to spai fai fiku wo le anga le mea I le sila fanga le tua ona fasia ai le e ia o Israel ai sea fai le tupu me le au no mar filangano le tua ma fai mar e au no mar fitalinga le tua fai ya o le manato le tupu fenga mai le manato le tupu ba ngai ya fu le mele sa mo mar fa fonga mai ba ngai ya fu le mele pe nga fai le tupu I lo na manato ai nga fai mai ai le tua ma tele fo yo me fitalai mai le tua le fai ngaluenga mai tai fai fe au ma ai fitalai mai le tua I fa linga le tua o nga faila ia ele tai por tangata fua nga I le mele le lo ia ele anga le lo la ngole lo ma poto mana chamai o le me fo nga mai tuspa ia fa le anga ma me mai le tua o le me mai le anga o le tua fo ina mai le anga o le tua le anga o le nganga ele fefe ai pe mata wai pe a le nganga ma fau tonu wai mai lo le ai e a mai na ele tua me o fa ringa ma le upu ai fu le tangata I le me ala si la fia mai lo le tangata pe o mene ne ida o nga foi le ese a fa ringa mai ele tua ya na u na ese foi le fa ringa ma tsa ingor fale ese foi me avele tua tama ma tina fale e ave a morfale mare me fetau li reinga ele la kula ya kopi mai me dis fai fiau pe kopi mai kai inga les e a mai ele tua ai a mai foi ele tua male poto male ancha mai ila kai inga kongu o le me la ke yai a pe dai pe yo I vai wo o mai lo I wo fasia ele tua Israel why ai sia mo se tsa se me anga ye tsa se manacho tsa ama ngai e foi o me le o o ka vika le ka singa fesiri le tu ya le o fa le to o sasi o me le foi po evadu ona fa ya tu le ta vita ile tu o wanga sala tele ina wo fai o le nei mea a o le nei o te ai o yatu oe ia fa manga lo ina le anga sala la o na a wa o fa valea lava a ka fai ka o fai fa palangi hallelujah so swani mo tato then David said to God I have sinned greatly
by taking these census. Please forgive my guilt for doing this foolish thing. Na mai lo ilo. Vave ngai lo cha vicha. Vave ngai lo se no faia bo faia ku singa ngoa le. Au kan ko fa makala bo faia ya ngoa ma lo fitalinga. Bo faia langon me sa on me le the census. Ai se me lang sa mai fainga. Sa mai ia sa kangi manga au. Nanga sa me sa kangi mo wo the bride or fa mo waluma or fa fiteina. Na ole mena no foi mai de talar tus pa ia. He mai ona fai atu leo cha vita ile atua. Hallelujah. Awa o nga mo le lenga mo le mo cha chou ke ko ma mau aku ia le foi up. Ona fai atu leo cha vita ile atua. Sa mo ma fa fonga mai o le fonga ngana le malo Israelu o le awa o nga tus pa ia le ka ke ia le nei cha au ma le yaso. E wo o mai foi po evalu le. Au fai kau ku lenga le fa manatu mai le ngangole li. Ona fai atu leo cha vita ile atua. Na le me wo fai cha vita ile atua. Wai loa e cha vita wa se sela nga me wo fai. Ta fonga. Bo o wa masala tele ina wo fai o le nei mea. Vai. Ma ngai ia o le tu la au atu o le porkalame le nei au uli por nei afiafi a cha oi. Fa tele lo fa fonga mar fa no lo taimi te mai mo mai fa fonga mai ai. O te mana fai lo ia o tara tu spa ia le se o ta tu fa maunga. E le se o ta tu sa o ma to pe taimi uma lava. A le mem e lo ai e lo ma ta tu se. A le a wa o ngar fai po ba. Mo to fa tu ta vita i lo na tu. Mai lo ta vita. Fai mai le ia le so o ma lenga ngar fai po ba. Mo o wanga sala tele ina o faia o le nei mea. Eran mea, fai kusinga ngoa ma oele tu. Pea kwan koe wha. Mo fai de mea leo tu singa ngoa. E au ngoa ma sau fitalinga. E au ngoa ma sau fesiri aku ya oi. Anga oso mai foi se mangaku le nga sau ma marki Apollo ma sa kangi. Anga oso mai se mangaku au no fesiri aku ya oi. Maulo ka kalo aku ya oe maulo fa yatu ya choe se mangua ki fai mai ki au e awa alanga la wo so mai ar manga ku le wa lo fai wo fai e mo ma oe au fa fonga mana au mai mo mai nei tu la ole so aka ko fai ngi me ngo mar ka ku fesili le tu fai le me ngo ma le fa tanga mai le tu fai me ka ko la ma na tu mo ta tu la mo na ngo ma le tu a sasi ma se ka ko lobo ka ko se ia va venga ko yo ile tua langa ulesi e sasi ama se ma e fa ma wonu mal no to ele kai ai lo ko fo ile tua ale awa ongar fo ngana no malo Israelu mo oi ma o me chacho mo vai de tupu Israel e ui la mo fa le tung pe o fa ko ile ko pe kai nga angai loa e cha vicha wa yai de me o ke le o sasi e sa fa pa la Then David said to God, what a man of God. I have sinned greatly by taking this census. Eres kama yang sala le tu. Bo wang sala yang sala tele. Ina wo faia le tusinga ingoa inga wo faia le fai tau wa fai lea ai se ame wa linga se pe mo fa ku faia ngo ma le tua ta bo ma fa fonga ma aka ko faia me ngo ma le tua ka ko ki se ai ma ka ko ang sala ai te kau ka karngore titi vai ngane e o ai le fai au fai kau au tu spa ia fa so ia o malaunga au fa fai o nga au fai le manatu au ma le manatu o e au ngoa ma se fa tanga mai ele tu ka ki sasiam ka ko se a ka ko le fai tete a ka ko le fai tete le fina ngalo le tu ka ko ki ka ngofir kelo taimi tu lo
ka ngofia telo taimi lo mai le upu lea wa ole atua le ia tatou e ka ke lo ua mai arfi ngalo le atua e ka ke pinginga pe ia o le fai ka ko finga ngalo le atua ai le ia se finga ngalo le atua o finga ngalo anga o le kanga o le manatu anga o tanga a le wai lo ka vika le atua a wa ko fa makana e boe va pe mea mo o wanga sala tele no o fai le ngi o wanga sala tele I have seen greatly bo wang sala o fai an mene o ma o le tu pe la o fai aku e o ya ma ko nge o fai ngal I'm talking about me as a pastor and a teacher of the Bible e o ya ma ko nge a wika ngi sisi au ka nge au mai se o por ku spa ia kam fai e fa aro elo wika ia o fai aku ai ka ka re do wika re a re ai ma sa o ngalo upu re pe a fai lungo ri tatulo dai masa nga fa soaria pe a fai lunga lo como fai nga ngau mai mami milo mai le me mongi ne fai mai le upu i le me le te manatu wai na ke la ngunga inga ai wanga sala fai me o fai mai sa kan fa so sa kan fai da your mene no god at all no god ya fa pe ngalo ile tu ne ambi war kan fa pe ese ile tu mananga mi o tom fa pe ese ile tu mananga mi o sa nga fai ar me se fai lo ngu fai on tangata mi wa ur ka ngaka le tu le wa nga le tu o ur ka ngaka le tu a fai au me se fa pe ngalo ile ami o tonu le tu me ami o sa o le tu e sa o le tu adia sa wa le tu fasilo Israel fa meno la ia su e ko fai po evan fa mai o nga fai ya tu wa ile ta vita ile tu and then David said to God kwa koe maua mai ha se fisoka inga a ta vita male tu e fai po vatu e po vatu ha fai po fitu le i a fai mai wale anga le nei mea i si le fanga le tua ona fasia ile e ia o Isaraelu ka ko kala ngoa kiki i numero fiku numero complete ai mea se le numero fiku talking about the completion God's number mai yoi mai lole tua ai sau fai po valu wa ko fou ma fou ta vita dei lo para men kupu ya ta vita i ai wa onga mo oi ma o mai tato uma lama e ke mi ka ko ki fa kala le i tato vala wina e te mi ka ko ki fa kala le i fira ngalo le tua o i ko ngo o mai ai fa so songa e o mai ko fongo i tato so i fu ma le ola e o mai ai fainga le fili manga au no se ta vita and then number 7 mention the word of the name of God. Number 8, mai loa ka vika ko ya le tu esa wa koe fa fo winga no manatu manonga langu fa meno la ia fa mai a ole nei o te ai o yatu oi ia e fa mangalo ina le sala la wa una a wa o fa valea lava for my please forgive my guilt, a familiar translation, my sin, for doing this foolish thing. Mea fa valea tulo. Mea leanga por mea fa valea, mea valea. Nana mea valea. O fai fa valea ngi kusinga ngoa por ngi fai tau ngokanga. Sa me lo fai fa valea. Ele fai el ngalo le tua. Nga fai de manatu 𝚘𝚙 o fe me nga mai de mga ko kupu nga mai fa so ngar kia polo sa wasa kangi fa so fe mi sa kangi sa fe mo mua pa ko fo i ngal fe mo mua fe me wutu la i mai sa tani ya Israel na fe me fa balangi Satan rose up against Israel ele o mo ele fili sa mo mar fa fonga mai il por calamber FAUGAGANA o MALO Israel ele o moele fili ile ngule o Israel ele o moele fili pe fai mai fo ya maktis pe fai mai fo ya la ole einga Nathaniel Benjamin male nu o Israel ke mingi ia fa au makia uma Hamas ya uma kule de tawale kupungi ya de ko yaisi Hamas no more Hamas ai kusa pe umara wa mas le fa ngari fidi
ele umaingan wenga le anga fili against the ngure pa pe nga wenga le anga fili le fa ya o ma o le ngu o le tua tanga chau le tua ele boy le fili sei longa ka kai mia le tua mai le tara tu spa ia e le kaimi e sai e sa kan maanga au e ye foi le taimi e la foi e le toe le ngata o le pa fie mu wai sei longa la nga yo mai le tua ma fai mai le tua Satan, your time is up, you're coming to your end, no more you. Ka ngomai do le tua le fai kai le tua ka ngomai do o mira long fa nga kam fa uma pa do kai mi pe o le ye ngu o le tua chacho por kala me or fa nga no malo Israelu nanga yai le mafu anga chawa sa mo man fa fo ma nge ye fa pe sa me wa nga me por kala me le o le fa nga no malo Israelu na cho fa mana tua ya cho nanga o le tua le ka ki au nga i mai au nga i o le tua e fa ai loa o le tua e faali a faali mai la le tua na ona pe ona faali le tua ila na ona ya pasta mai faali e le faali to mai lo la ia mar por kalame va ye le chau chi o le tua ke do fa ko le chau chi o tangata no I'm not here to boast or to proclaim about anybody. I'm talking about God and the vision of God. Vai dai saura matanga pe sila mai runga fa tu la jale fa mo no chacho por kalam o le FAUGAGANA o le malo o ISARAELU ai kamona e vai le mele e a mata mai fa pia piko va pe e inga fa sa mo a cor heading a le afale le pito a tole o da fa pe la mai fika wi man afale le pito a tole fa pe o le FAUGAGANA o le upu sa mo ra le FAUGAGANA sau piko fa pe or ka koso kanga mar ka pikanga o le malo o Israel ele se malo sa mo a or FAUGAGANA sa mo a pikanga o ka ko me umala e tupu le nu o le tua le pe pese mai foi na foi ngalo wenga le tua fa tai na foi ngalo wenga le tua o e lo tu ma talo mala uma le ye si por kalame a le si tacho uso a una mai sa mo sunga ya pastalo keni. Why pray for Israel? Da siya meaning ka ko kala mo Israel. Ay fa me chuse salam. Fa bangu yanga nga le tua, fa mangu yanga le tua ya Abraham e maua changa cha talong fa mangu ye ngu le tua. Why ngu le tua Israel? Wa me umale tupu le ngu le tua. O fa ka le mo tacho. O so kanga nga o tacho FAUGAGANA. FAUGAGANA ke lo e me umale tupu Israel tulo. Me umale tupu Israel pe fa ke malama lama tacho malama le upu le tua. Le fa so longo le ele tua por kalame malana taimi ma mea umalawa e pa palo keki ma mea umai o pomu mafanga ma feoti tangata umai o, but it speaks louder to us, speaks louder to the whole world. Wa affect you mai le lo langi. Why? Ngai fa maungi ne tuanu, fa maungi ne tuanu a tala noa mai la tawa yo e anga fa ka ko kilo nga ka ko fa ai kurni te tilo nga o te tilo nga ta tu tawa ri lo foi po e fa fonga mai mo mai a lo ke le anga ka wo lo ka ke le o le tele la tanga ta mata I news wa o ki fia maka I news o isi kai mika ke maka fa ri kingo ko ma ko ma fofo ma ka ika ko fu isi tanga chale ai aka maka nge ka fa ri anga fu la ka maka ka lo fai nge ka ai ko ma fofo nge ya o e pinga ye sa nga ka fasio kia a pe ye se awala ka ke misi alofa ko ka mai ki mano ma ko yo ai kumu ka ko aku farisa ile alofa ka mai ki nga pisang ya le ka mai ki we nga ko nga ka mai ki we a pisang ina lo fa na we la mo foi le ka we la foi we le fia fa misi ko ma ko ki la ka ele ami wai ele ami ka ma ko vai dai ta tu kira marka ko ka kai mingai ke vai le e fai o fei kai o ile a foi cha ya lo wa masma ma hika ku yai ma fai ko I ma ko mengi ku yai ma a sangi foi farsa e wa hika ku foi lo ka mama lo ki nga fa le nga wa halu foi fai ta ko ka wa nga
Ka ko so ka ngane ele chai mai fa linga fau ngana le malo Israel fa po es fa ko fa ngana au fa makala ko ka mai mengi fa ngana fa ngana o ma ma ki le le mta choma la ma chi e o fo ya kia ka wala ka yo ka ke ka o isi mai ka fa sa o isi ka u me malo le tu o isi fa lo e ka u no Facebook e ka u no fa lo le cha mai ma po cho ele ki ka o me nga fa lo ko ele no poko fa lo mai le no ka mai fa ada kako kau chau fa mama lama le upole tua kako sava vale le upole tua kako ko anga kau si le upole tua kako ke el fili nga le fili o fa si le ma fo le fili tani tu do fa fo ma si le mai mo fa ia si le ma fo fa a le ma tala fo chacho e o fo ya ma cho fa fe auto do a le ma tala o sa ma ya fili ko ia o sa do le ia o fa ida o si fusu fo ia tanga ia o le auto fusu atanga talotu ya ete ya le wa ya ele o anga kwa ya ile le fusu fo es fatua ya fusu kwa ilunga I ne ke ya kwa le fusu kwa ilunga I ma I ma mai fua fatura tara tina. Remember, we are not church people, we are leaders, we are pastors of the church. Ka ua ele ka un ka ka lu wo ma kin ka lu ta ua tanga cha o le lutu Yesu cha o fai fe au cho ka kauna nga mio fa fai fe au ole FAUGAGANA ole MALO Israel se cha vicha pakamala yo mafuai ale ase fe ole fesili mo ta so ole ase fe au cha wa mo e fe ken ko kisse fe ken ko kisasi fa o fa tamala ai vai nga ilo cha vi cho mi ngoi mai le lang lo it's time for me to pray again. It's time for me to talk to my God, my Father in heaven. It's time to me to seek him again. It's time to me. It's time for me to humble myself again and ask my God, please, I am wrong. Please forgive me. Malo mai au lo ona. Ai lo foi o ise me wa se ai. Talo ile tua. Tama a fai mai mo mai e ise me wa lo se mantina. E ise guari e finga tai on fa ma ngalo ile si. Na o fai mai ke o da wale le ya. Fai aku sabkala, I'm sorry baby, I'm sorry darling. I'm not gonna do it again. No, fakadia le si sebo. Se fakadi ole yang ole fai ngade ole mai kai da ole mande ai. Na mai fa ape ar mako ai nga le di ile overfear. Fako ese mo mo ile tu. Mai fako ese le changa ki se. Ai fo se si o ese ai bo. Fato ese ai talo mangalo mai. Na ilo lo se ai lo. Na tala no ile tua tato mai se te me sasi se we are not perfect ari ka ko kala mo ile tua. Number 7 here ayoi mai ile tua. Number 8 wa ko ngai javita ile tua. Ai lo bonga yo ya tule tua ya oi malo wona ko nga yo ile tu ai lo nga yo ya tule tu ya to malo wainga o la ministry o la calling and your gift ko nga yo ile tu wa yasonia na ko so o ni tatu talani FAUGAGANA o MALO Israel o le ase tani mai ale tu penga kali mai fo ile tu ya tavita le ase nga yo inga ko fai tavita inga wa ko maua ia ma koe ka pue le la mafutanga malon tama ona na tai ona na tua ya lufa fa ma oni ne lufa le tu ai lo to ya lu ile tu e lo fo ile tu si la fie ile tu lo mana oma malu tama fa man wi tere tu le tu ya tu. Father, we thank you so much for your word. Thank you for the message.
Thank you for the revelation of your word, O God. We give glory and honor to your name and your name alone. Thank you for your people, those who are watching, those who are joining with us, praying and supporting us, O God, as we share the word of your Lord. We thank you for your anointing. Thank you for your word. Thank you for your people. Thank you, Holy Spirit, for helping us from the beginning of this session until this time. We praise your wonderful name. 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 we ia oi whawawau tayangang pa ia mai ngan wengal por kalame malawa na mauchangata ela lafo atu ya to oi ngan wenga mana lo ngang pa ia ngalue atu ngalue ifo ngalue ani ai stangata o mafatia ia pa yatu yai oi leli ia loa pele tangata nga afai oi sila mai moa mai pare o iai se mea foi lele o tupu wa matanga e vavala atu wata o le finangalo le atua e te toi nofo lalo mai toi mafaufau peia iai se taimi sa o fata malai peia iai se taimi sa o se mausasi ai peia se taimi o te lelo taimi o fatanga atu i whainga le fili mana au masa kangi e se taimi peia folinga mai foinga mea tutupu i lo soifua ka vai na chama mai e folinga mai foinga le o lai te manuia war kasinga ka fa se fili. You are all right. You've got everything. You've got a job and you've got a good money. You have a nice house and you've got many cars. You've got good clothes. You don't worry about anything. You are all right. You don't need to go to church. You don't need to pray. You don't need to fast. You don't need to read the Bible. You are okay. And that's life. It is kimi pe falling on vifingani. Ole leo kau fa se kau fa malu kau fai kau fai vingane ia ngau ele sau se me malosi po se me mo lunga sau le me ngau ko ilo loko e ke le ro le me ngai lo loto e tautia ta fainga ke drift kwa ya mai and then you go astray thinking that you are right but you're not. Afai o oenga ni ki maka afai na ngai sasi mai se ale o tau va vala atu fina ngalo le tu e tu pe le tu na ngai alu mo foi la wa le tu fai feso so ngi na wa le tu fai ngai la ngonga ke minga ai ko foi ele umia ai ko ngalo ai alu le tu fa ma hongi lo loto ile tu pe o ka vika na ko alu sa o ka vika ile tu my Lord, there is no other God like my God. I say to solo natu. Afai le tisi le sila me alewe e ki kama fo faulo ge se ka kalo lo le tufa mo fa mangalo mai ai awongi i ya faina mai awongi yo mai lo chosa awongi o mai le tu afai o ele afai po se mai po se me furi le kupu ana temna e te alu ile tu ele o mamau le tu ma me ngai is right there wherever you are, whether you are lying down or you're sitting up or you're walking around or you're standing up, or whether you are in the shop or in your house or in the hospital or wherever, in your car. O fair lava me ngai na ki doi ma le tu kire ka wala au mai foi la le o se fai au po se ki wala au ai le talan lang nga maliwa Yesu sai dua e pui man kakanga ka umanga nga kur me pa ia man me siringa pa ia ma foi se toto Yesu. Father, I pray in the name of Jesus. Oh, Yeshua Messiah, reach out and touch that person, that man, that woman, that couple, that boy and that girl.
pa yatu iai le tua. Whaavavala tu iai le fina ngalo feta lai le o ila wupu. Awani o mātou whatanga ina. Ilo mātou whatala le manu mātou whaparapala manu whaavaivai. Awai ne o mātou whatanga ina le atua le musumusunga le a le o lo o le anga. Sa kangi manga. Ai a whai fo i mātou te whatamana mo mātou whatala le ma whaavaivai ma whaparapala. Ia mātou loa. Lo soi fua oe. Fai uma me uma ia tawita ma yo apo ma li i o ne nuu ma le nuu atoa. Fai uma me uma ia. Fai lalo o sira whanga o le whaamalu o la wafi o le atua. So se mea fo e lo mātou whaia lo sira whanga ati mai le langi. Ngai oi mai le oe le atua. Ai o le whiau mo i mātou. Ia mātou loa o na mātou. Ngai oi atu i atoa. O ame tutupu ina mātou o langa. It always happen for a reason. It always come to our life with a reason, oh God. E ilo na mafua anga ya lai o na o matutupu mea i leo langa. Anga i mai mea i lo mātou o la. Ona o oe le tua. Soso ani mai lo mana. Soso ani mai lo mana. Manuia yo tangata, manuia le ana leo nei, ia la o auna e ona kalesia nei, mani maota nei le atua la we kalesia. Manuia pasta Mike Masara man no foalo, ia le usea le atunua e meise fo i le atua la ufinga luenga. E ase mana ongo i tonu o le fale le nei, mani ala leo le nei, o le atua o la ufio a macho lo no atu ia te oe te ilo fo i o ne fio mai a te macho. Tari whaari adi mai lo mana. Whamuia lo nu o ISARAELU. Nuia tama whanau ara tunu o lo o ngāru rue ai. Manuia foi au na o tō whinga e lima e meise. O le alu o rau tala le lei i tu e wha. Wha manuia le tua. Teile ni a nganga e manu malo ina. Mai a ina. Wha manuia le tua le Kalesia, the Prince of Peace. Mai lava i tamama tina mātutua. Le loa loa a inga taitasi. O ununga li i taitasi le li ia meise o tama. Ma teine tala vose o i whanau, whai lele mpe fau, o e foi o lau taua veina la waloa ta ua. E lau whamano longa, pa iatu lau whamano longa tina ia ula li whale mai, tina ia rasela li whale, meso lau auna ia ta elenga, tama ia aso ma tina ia ruma. Whamanuia lau fio le li ie, lau whangia lau fio, e meso lau mātutua uma le Kalesia, whamanuia ia ne nei ala leo le tua, e meso polkalame o tutoyo nei aso, Maso umo tutoe le tua le neiva yaso. Ilo whangia furwha moe moe o le aonga le KLC le tua la fua iatu iatu oe. Meise o mātou mātua o tamā tai uma mauso au no ala leo. Ilo whangia lau fie le mana le whao unga. Poto mane ata mai whamanuia o mātou a inga. Manuia i mātou uma lava ilo walofa manuia na mātou tunu pele i Samoa. Meise o so Samoa whamanuia i lato uma. O iai lunga porka lame le nei tu aso. Whaftai tele lava leli i ata oelvi inga i whaavau Yesu. Amene, ma amene. Lo whangia oe le tua nei tu aso whaftai tele lava lo mafuta ina o tatu porka lame. Ma lau awa i mai, ia ma lau komeni mai, o lau titalo mai, ma lau wha malosi mai. Wha manu ia tele atu le tua i ata oe. Awane ngano i ata oe, a e loa e se ia e loa alu i le tua. Ai apa mai le atua matango mai le atua pe o fai po fitu ia tato lo e ia mena mena o le atua mai lolo e tavita wa apa mai le atua lolo e tavita e ai o ele o ISARAELU ele o sisi o tara no tavita e teia o e kakau o walu le atua fa penga o la me tupu lo soifua ma lo wolanga o ngai manga o le atua te watu ia te. I love you so much. We'll see you again next week. Hopefully, evatu ele tu so ifua mene ona. Tele lava ona o Yesu lele. God bless. Shalom. Shalom.